Selam i pozdrav. Kako ste vi danas? Da li ste raspoloženi? Ja bi evo željela da samo pogledate ovaj jedan video, potpuno drugačiji. Danas nećemo kuhati, nego htjela sam da vam pokažem nešto kako su to radile prije naše majke, nane, bake, s čime su se bavile, kako su iskorišćavale ove stare naše krpe. Kod mene su ove elastične krpe, jer od njih želim da napravim pletivo i da pletem tepih, neke korpice i tašnice za svoje unuke. Pa sam željela samo da podijelim, da vidite kako to ja radim i kako iskorišćavam ove stare krpe. Evo ovo što sada upravo režem, to je krpa, to jest plahta preko modraca. Ona je veoma elastična, mikrofazna je, a imaju i ove žerse. One se znači razvlači. Ne mogu ove druge ako se ne razvlači jer to pletemo. Evo sad vam isto želim pokazati kako sam započela da pletem tepih. Imam ove dvije farbe. Nisam htjela više miješati, to sam sve isjekla fino. Evo željela sam samo ovako da vam pokažem kako to ja radim. Pa bi isto preporučila i vama koji imate vremena da ne bacamo, a i da ne bacimo zaborav ove naše radove. Prije su naše nane, znači plele, majke, bake, su pravile panjave od ovoga i druge neke ove prostirke sa krpicama. I možda nekad i to da vam pokažem, ali eto, sada ako budete zainteresovani, jer možda to više, će neko reći to više nije ni u modi, to se može kupiti, šta ja znam, ali evo ja ne bih željela da to bacam, željela bih da s vama podijelim, pa da i vi uradite za svoju djecu. I na kraju ću vam pokazati dok sastavim ove sve dijelove kako taj tepih izgleda. To će biti nešto veoma lijepo, prelijepo. Možda u dječju sobu ili u spavaču sobu. Ali kad to uradim isto ću da vam pokažem. Evo ovo se ovako reže, zavisi zašto ćete plesti. Pošto ja pletem tepih, meni treba malo širi ove krpe. Znači širi otprilike 1 cenat, ja mislim da ovo sam rezala, a ako su one korpice ili tašnice, onda može i od pola centa. Pošto su one vidite elastične, ovako malo povučete i napravite kao već jedno kao vunu, znači pletivo jedno. Evo kad negdje uradnete da našijete, znači najlakše ovako našijete, jer ne možeš se ovo ni svezat, a i uplest meni ljepše ovako. Znači ja zašijem i sad ovako malo povučete i napravite jedno pletivo fino. Veoma elastično, razvlači se. I sad kad uđemo do ovih krajeva, moramo da odrežemo ove ćoškove i da napravimo da nam to bude fino ravno i polako zategnemo da ne bi nam puklo. A ako pukne, onda ćemo užiti. I sve ovako, evo. Sada su duge noći. Ja želim da iskoristim. Ovo sam radila prije jedno 3 godine, pa pošto mi je nestalo ovi prekrivača preko modraca ili plahte, kako ko zove, nisam radila, pa baš evo sad mi je se sabralo, dala mi je kćerka i dala mi moja amičišna. Imala sam i svoju jednu. Znači kad iskoristite, nakon godinu, 2, stvori se te neke rupice. I onda ove krpe morate isto iskoristiti za pranje roletina, kupatila, ono kad se čisti generalno, kad je prljavo, pa iskoristite.
ali eto ja volim ove elastične da iskoristim ovako za ove stvari. Evo ovdje sam lijep tepiščić izeklala za kupatilo. Neku sam mustricu radila, izvlačila sam te krpice, to je veoma lijepa mustra. Pa jednom ćemo da to radimo, a sad pošto vam se Ramazan približaje, ponovo ćemo da kuhamo i nećemo imati vremena, ali poslije Ramazana malo ću se s ovim zabaviti. Pa ću vam pokazivati kako to sve ide, ne samo od ovog pletiva, nego i od pravog vuna. Evo ovu sam sebi jednu lijepu krpicu napravila kad vadim iz rijene tepsije ili kad skidam šerpe, veoma je debelo i ne može da se opeče. Evo vidite kako ovaj lijepo tepiščić izgleda. Sad ovaj tepiščić, sa njim ću plesti i ove druge dijelove, mali, evo sve tu što se nalazi na stolu. A i moram još dosta nešto da izeklam. Pa eto, vidimo se u narednom videu, da li sa kuhanjem ili pletenjem. Hvala puno što me pratite.